Yanze mano kuva mpi ibintu byanze aka kanya urabona yuko operasiyo zikomeje hafi n'umujyi neza wa Uvira nyuma yuko bagize urwikango rukomeye ko AFC yaza bakazana abakomando ba Tanzania. Urabona yuko ikikango kiri mu bice bigiye bitandukanye byo muri Kiziki. N'urugamba rukomeye mu bice bitandukanye, yaba muri teritwari ya Fizi, yaba muri teritwari ya Kabare, yaba muri teritwari ya Masisi ndetse no muri teritwari ya Rucuru. FRDC yatangije operasiyo kwataka ku mpande zose muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu, aho rero bamwe bagaragaza ibiri kugenda biba, bakagaragaza ubwoba bukomeye. Bamwe batanze amakuru agaragaza ibiri kugenda biba ati la situation de ce dimanche le 22 février sur l'axe Kinigi Kibabi Chagi dans une territoire de Masisi, une zone sous contrôle des rebelles du M23. Aha bagaragaza abaturage bahunga bava mu zabo berekeza iy'ubuhungiro. Nibyo koko n'amarira menshi kuri bo, abana barakwira imishwaro, abandi bari mu bwoba bukomeye. Ese n'induraza kurangiza ibibazo mu gihe bitangazwa ko M23 yamaze gutegura abakomando kabuhariwe barenga 25,000 bagomba gukora operasiyo zo guhangana bikomeye n'ibitero bigabwa n'igisirikare cya leta. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko FARDC nayo muri barracks zayo yamaze kurundamo ibitwaro biremereye. Ni mu gihe kandi n'Ibujumbura tayari naho hamaze kugezwa intwaro nyinshi, byose nibitegura urugamba kandi bigaragaza ko ibintu bigiye gukomera kandi bigiye kurushaho kuba bibi cyane nkuko abatanga amakuru babigaragaza. Baravuga kandi bagashimangira uburyo ki mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iki gihe hagiye kubera imirwano ikomeye, bashingiye ku makuru ari kuva mu bice bitandukanye. Nkagezweho mu bice bya Kibabi, mbere ko turi bwakiriro ko infoma tubwira ibiri kuba, turabwira ko ibitero bya FARDC na Wazalendo mu bice bya Katoyi na Kibabi byasize abaturage benshi bahunze, abandi bahasiga ubuzima, aho ku cyumweru ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri 2026 mu bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongeye kubindira imirwano ikomeye muri teritwari ya Masisi, ahagabwa ibitero by'ingabo za leta zizwi nka FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo mu bice bya Katoyi. Amakuru ari guturuka muri ibyo bice aragaragaza ko amagana y'abaturage bahunze ingo zabo kuva mu gitondo cya kare bakwira imishwaro berekeza mu bice bitekanye bifite umutekano. Abaturage baravuga ko bumvisha urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje, ibintu bizateye ubwoba bamwe ndetse bitera n'akaduruva hitwa Katoyi na Kibabi no mu nkengero zaho. Ni mu gihe kandi amakuru akomeza avuga ko ibi bitero biba byasize kuri ubu ibintu bibaye bibi cyane Irubaya mu gace gafite akamaro kanini mu bukungu kubera amabuye y'agaciro ahacukurwa cyane cyane korota. Ihohoterwa rikomeje kugaragara muri teritwari ya Masisi, abaturage bari kuva mu zabo bagahunga, aho bamwe batangiye kugana ibigo by'impunzi biri Goma no mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru. Bikaba rero bikomeje kugenda bivuga ko Goma hinjiye impunzi nyinshi. Amakuru y'ibanze aravuga ko hapfuye abantu benshi muri iyi mirwano, nubwo mubare nyakuri utaramenyekana neza kubera imbogamizi z'itumanaho n'umutekano muke bikoma mu nkokora abagerageza kugera habereye imirwano. Abaturage baravuga ko hari abasivili baguye muri ibyo bitero, abandi bagakomereka. Imiryango itabara imbabare iragaragaza ko hakenewe ubutabazi bwihuse burimo ibiribwa, amazi meza, ubuvuzi n'ubuhungiro bw'igihe gito
bitewe n'uko imirwano yamaze gukomera. Teritwari ya Masisi ndababwira ko imaze imyaka myinshi iri mu bibazo by'umutekano biterwa n'imitwe yitwaje intwari ikorana bya hafi na leta ndetse n'umutwe M23 na utoroshye. Ni mu gihe rero bamwe baharanira kugenzura ubutaka n'umutungo kamere kuva umutwe wa M23 kongera kubura imirwano muri 2021. Imirwano hagati yabo n'ingabo za leta yakomeje guhinduranya mu bice bitandukanye, ari nako igenda igira ingaruka zikomeye ku baturage. Urugero rwa hafi muri 2023 na 2024 habaye ibiganiro by'amahoro byayobowe n'ibihugu byo mu karere, birimo ibiganiro bya Nairobi, iby'i Rwanda n'ahandi, ariko ntibyigeze bitanga umusaruro wifuzwa. Masisi kubera kuba ihana imbibi n'izindi teritwari harimo Rucuru na Nyiragongo ndetse no kuba iri hafi y'umucyo wa Goma ifatwa nk'agace k'ingenzi mu by'umutekano ndetse no mu birebana n'ubukungu. Abaturage ba Kongo bo n'inshuti z'iki gihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga baramagarirwa kugira icyo bakora mu maguru mashya kugira ngo hagabanywe ubwicanyi no kurinda abasivili. Abakurikiranira hafi ibera muri aka gace baragaragaza ko hakenewe guhagarika imirwano byihuse no kubahiriza agahenge, kurinda abasivili hakurikijwe amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, kongera imbaraga mu biganiro bya politike bigamije umuti urambye w'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo, gushyigikira ibikorwa by'ubutabazi ndetse no gutabara bimuwe. Uko imirwano ikomeza gufata indi ntera niko ubuzima bw'abaturage burushaho kujya mu kaga. Cyifuzo rusange nuko impande zihanganye zashyira ahabona ibijyanye n'ukuri kugira ngo umutekano ugaruke. Muri Side Kivu byakaze. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Infoma wacu Safari ugiye kutubwira situation y'ibiri kubera mu bice byo muri Side Kivu. Bwana Safari, wongeye waramutse neza? Waramutse. Safari, ntabwo ari ibanga imirwano ikomeye irakomeye. Ndagira ngo rero tusangize ibiri kugenda biba mu mashusho wanyoherereje. Ndabona abaturage benshi bakomeje kugenda bahunga bava mu byabo. Kugeza ubu bihagaze gute? Ni operasiyo ziri gukorwa n'ubundi kandi ziri gutegurwa n'umugaba mukuru w'igisirikare cya FARDC, aho izi operasiyo ari kuzitegurira mu gihugu cy'u Burundi. Niho ari? Niho ari maginga ya haciyemo iminsi na n'ubu ntihakiri, babigize ubwira ariko niko bimeze ni nako biri. Yego. Ni nyuma y'uko Kisekedi ashoye amafaranga menshi ndetse akanabona na sapoti zitandukanye mu gace ka Minembwe, ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Minembwe ikabananira gufata ikibuga cy'indege cyaho. Ubundi bari bafite off-target zo kuba bafata ikibuga cy'indege cyo mu bice bigiye bitandukanye. Yego. Ariko ndakubwiye ngo urabona yuko noneho operasiyo zatangiye gutegurwa n'ishya nyine n'uburyo bwo kugira ngo bakomeze barebe ko AFC iri mu bice bigiye bitandukanye, kuko ikibazo gihari na n'ubu ndacyavuga ko AFC ifite umubare muke w'abasirikare. Njye nari nzi ko byibuze afite abasirikare bahagije, ariko bafite umubare muke w'abasirikare. Babandi twabonye bakora pass out Safari. Maginga ya ntabwo nari nababona, kuko ntabwo wambwira ngo nk'ubu ibitero bibiri kubera za Kavumu byatewe n'ubuke bwabo, kuko ntabwo byari ibintu bisanzwe ko imirwano, kuko mu minsi yashize n'ubundi Kavumu hariya kuri ya parike yakabuze ibyegana ibitero byarazaga nta nubwo byajyaga binavugwa. Reka ntibyavugwaga habe na gatoya, ariko bitewe n'imirwano yabereye hariya mu Minembwe, ndakubwiye ngo hari abasirikare barenga 1000 hafi 100, kubera umubare w'abasirikare benshi kubarezima byabanje kugora. AFC nayo ikora deployment y'abasirikare benshi, akaba ari nayo mpamvu ubona habayemo esheki ikomeye mu bice bigiye bitandukanye. Ukabona ko hari n'uduce twari dusanzwe two muri Nord Kivu byarangiye batakaje bitewe neza, kugira ngo ni ikibazo cy'uko ari uko wenda batazi kurwana. Wapi, ni ikibazo cy'uko abasirikare ari bake, gutakaza uduce nuko babona bati
nitujya mu byo kurwana turatakaza abasirikare bitewe n'ubuke bwacu, usange bihuye n'ikibazo. Reka twebwe tuhatakaze, ahubwo wenda nihakorwa deployment n'utundi umusada twongere twigarurire utundi duce. Nicyo kibazo cyabaye, ariko urabona yuko bitari buze korohera ihuriro rya FC kurezima ibi bitero bigiye bitandukanye mu bice bigiye bitandukanye bigaragaza imbaraga zidasanzwe, kuko navuga ko ihuriro rya FARDC rifite umusada, rifite ibihugu bigera muri bimwe byazanye abasirikare. Noneho kubitiraho abasirikare babo ubwabo, uri kubyumva, ukubitireho aba bawazarendo, tunakubitiyeho n'abo bita imbonerakure. Iyo ni imisada itandukanye kandi ifite ubwinshi bwo kuba babasha kugira ngo babasha kujya kujagaragaza igisirikare cya M23. ubona ko gisa nk'icyugarijwe n'ibitero bitoroshye mu bice bigiye bitandukanye. Ariko magingo ya sahiyi nakubwira ko Minembwe urabona ko babashije kuharezima, bisa nkaho bigaragara ko ihuriro rya FARDC risa nkaho navuga ko twavyita nko kumanika amaboko, bitewe n'uko bamaze kuharezima neza. Uduce tumwe na tumwe baratubatse, ubona yuko imbaraga ari nkeya, ubona yuko batangiye nyine kwerekeza mu tundi duce tugiye dutandukanye. Hano nko muri Sud Kivu barasa nkaho bari hano za Kavumu, ubona yuko ariho hagiye kuba hari imirwano. Ariko magingo yasahiye za Karingi na Karongi, utu duce turacyasa nk'utugaramijwe n'intambara zikomeye, bitewe n'uko kano gace ka Karingi sinzi impamvu ihuriro rya FARDC risa nk'irigakomeyeho, ryari ryagafashe rihabaho kwibeshya mu kugafata, ntibatanga amakuru, birangira birasheho bikomeye. Abasirikare bamwe na bamwe barazamuritse bitewe n'amadoroni n'imbunda nini zakoze ibyo bintu. N'ubu baracyarimo guhuzagurika, bitewe n'uko bamwe bavuga ati aho se ntitwagambaniwe. Icyabiteye cyinshi ni ubwinshi bw'abasirikare. Icyo nabasha kuvuga buriya ni bya bindi bavuga ngo uburo bwinshi ntibugira umusururu, aho hari itsinda ry'abasirikare bagiye batandukanye, kubitiraho TPDF, kubitiraho aba FDNB, hari haje n'abandi basirikare baturutse muri Angola, ukubitireho abo wazarendo nabo bari baje, kubitiraho bacashuro, ukubitireho abo bantu. Nibo bantu bitabaye nk'ibibahira nyine. Ariko ubu tuvugana urabona yuko AFC hano kuva aho ikoreye deployment ndetse igakomeza biriya birindiro biri muri ya misozi ya za Remera, bisa nkaho bikomeye, kuko buriya Remera ni imisozi ikomeye cyane, yubatswemo ibirindiro bikomeye, kuko niho hari force ifatika. Deployment zo muri Sud Kivu niho zituruka. Abantu benshi rero ntabwo babizi ubwinshi. Noneho ikindi kintu bakomeje kuri axe ya Tanganyika Baraka. Buriya abantu benshi ntabwo bajya bamenya agaciro k'umubare w'abasirikare bari muri ya bice, kandi noneho bafite imbaraga n'ubwenge bari muri biriya bice. Wabonye yuko babasha kurezima ariya mato, wabonye ko amato nta bwato bugicaracara muri Tanganyika. Bwahagaritswe nande? Ni AFC nta bwato, kuko ka deployment yakozwe ku munsi w'ejo. N'abasirikare bavuye n'ubundi Tanzania, mu kuza bagombye kwambika Burundi, batunguka ku mupaka n'ubundi wa Gatumba, kuko urumva kujya kuzenguruka. Deployment zabo zisigaye zigira ubu ikibazo gisigaye, ubona yuko umujyi Uvira bawurunzemo ubwinshi bw'abasirikare. Abantu bakomeje kwibaza ati impamvu Uvira bayirundamo abasirikare ni iyihe? Nibwo bwoba bafite bati kuko deployment zacu natwe kugira ngo zise nk'izijya muri biriya bice hariya zigomba kunyura, kuko urumva hari uduce bafite n'ubundi tw'inzira bagomba gucamo kugira ngo babe bageze abasirikare muri za Bukavu, niho bagomba guca.
abandi bagaca n'ubundi ku mupaka bambutse w'i Burundi usa nk'ugira nyine uzamuka niho deployment zikorerwa. Urumva ubwoba barabufite bwinshi nabo nubwo bari kugaba ibitero bigiye bitandukanye, ariko bafite ubwoba bw'uko isaha n'isaha uva mu gihe Uvira wafatwa na AFC. kandi koko ino Uvira AFC bamutifashe hari ikintu gikomeye baba bakoze. Urumva byaba byoroshye, basa nkaho bafunze bikomeye izi deployment zikorerwa muri ibi bice, aho bazamukira muri bino bice bya za Muramvya nyine no kuri no misozi ya Munanira bakajya ku ndondo y'Ubuvira. Indondo y'Ubuvira urabona ko isa nkaho ari iri kumenasa cyane, iri kugora kuriziba iki gisirikare n'ubundi cy'ihuriro rya FARDC. kubarezima biri kugora bitewe n'uko ino ndondo y'Ubuvira irubatse, bakubisemo amaka akomeye cyane, bikaba biri kubagora. Ubwo rero imirwano n'ubundi iracyari muri utwo duce, ariko hano Bukavu ho birasa nkaho baraje kubirezima. Impamvu byabaye bigoye ndetse hakabaho no kwimuka kw'abaturage, habaye imirwano ikomeye kubera ko bari bamaze kuvumbura ko hari ubuke bw'abasirikare, biba ngombwa ko n'ubundi bahita babagabaho ibitero, ariko magingo aya babashije kubirezima kubera ko hahise hakorerwa deployment. ubona ko habayeho defense. Masisi rero tunyarukiye Masisi ni ikibazo kikiriho, ntabwo bari babasha kwikusanya, ubwo baracyabasha kugira ngo wenda bakurure umwanzi aze hafi kugira ngo noneho barwane bitabagoye, noneho umwanzi bamukubite kabisa bamwigize hirya. urumva ko ni ikibazo, ariko impamvu ikomeye hano batabashe kubirezima ni ikibazo gikomeye kiri kubera muri parike ya Virunga. bivuga ko hagezemo abasirikare barenga 50,000 aba FPR ndetse n'aba FDN bageze muri no parike ya Virunga. kandi urabona ino parike ya Virunga ni umutima, navuga ko ari navuga ko ari bwo buzima bw'ibi bice n'ubundi bya Nord-Kivu. ubu rero urumva hatangiye operasiyo zikomeye, haba izo ubutaka ndetse n'amadrone. ubwo barimo kugenda basukura kugira ngo bagire icyizere cy'ibyo bice n'ubundi isaha ku isaha. umuntu ashobora kubabwira amakuru atandukanye, ashobora ati wenda ibi bitero byabananiye kubirezima, ariko nakubwira ko n'ubundi bisa nkaho bitaboroheye, ariko ndabizi neza ko ibintu imbaraga batakaje z'umurengera kandi ntiwabarenganya ni za hariya mu Minembwe. ni nayo mpamvu ubona ko kurizima birimo kubagora. ubundi nta rugamba rwigeze rubaho ngo rutware amasaha angana atya cyangwa iminsi ingana itya ku ihuriro rya AFC. hariya Minembwe byabatwaye imbaraga nyinshi bitewe n'ubwinshi bw'abasirikare, bitewe n'ibitero by'ikoranabuhanga bari bafite. kubirezima byarabaruhije, byarabagoye n'abasirikare benshi. urumva rero niyo mpamvu wumva hagiye harimo akajagari ku ma akise agiye atandukanye. nuko rero na n'ubu bimeze n'ubundi biracyakomeye muri utwo duce nagiye muciramo. hano twakatuye raje kubatombe, barimo barerekeza, bageze mu birometero 24 werekeza ku kirombe cya Rubaya. ofite agetse n'ubundi amafaranga bahembwe, gusa na n'ubu impamvu wumva batari bagera kure nuko harimo umwiryane w'amafaranga bagiye bahembwa, aho abahibu special bavuga ati ariko ni gute bafata ingegera z'abawazarendo bakaziha amadolari angana kuri ya 350, bakaduha 500. tugomba urumva ko basa nkaho benda kwegerana. urumva nyine ikibazo cy'ayo mafaranga nicyo barasa nkaho bafitemo umwiryane nyine. kandi nanone ku bwinshi bw'amafaranga bafite, urumva bari ibaze guha umuntu ari mu kazi ukamuha amafaranga angana atyo, nabyo kubirezi babiri kubagora. ni nayo mpamvu batari kugera ku intsinzi y'ako kanya, kuko ofite agetse bari barabihaye umunsi umwe gusa, kuko imbaraga zirahari, ibikoresho birahari, amafaranga yaratanzwe. bari bihaye umunsi umwe yuko bamaze gufata ikirombe cya Rubaya kigahita kijya mu biganza bya Amerika. ariko urabona yuko kugeza ubu ikirombe cya Rubaya kiracyageraniwe, ntabwo bari bagifata. urumva ko mu masaha ari imbere dushobora kuza kubaha andi makuru
atandukanye n'ayo turi kuvuga ubu ngubu. Bwana Safari, ikindi nshaka kukubaza, Yego. nyuma y'uko M23 ibonye ko bayatatse mu bice byose, wenda wari uvuze ngo hari ikibazo cy'ubuke bw'abasirikare, wenda ubu tuvugana wenda hari izindi mpinduka zakozwe, hakaba hari gukorwa deployment kugira ngo bagire forces ikomeye mu bindi bice? Oya, maginga ya ntago icyo bari gukora ni ukubanza kurezima ahantu hibanze. Maginga ya hari Kavumu barangije kuharezima, nta muntu n'umwe wahagera, baharezimye. Ariko uko byagenda kose ntibibuza ko uduce tumwe na tumwe ntabwo bahita baturezima direct, kuko ubuke bw'abasirikare bwo bumva umutwe w'inyeshyamba, nawe urabumva uko umeze. Noneho ukubitireho baranakubwira yuko iyi AFC ibice imaze gufata ubuso bufatika. Ubu ni ubuso bufatika ku buryo kugira ngo uzaburezime ahubwo biragoye, naho baragerageza. Twacita nk'igihugu kandi cyagutse. Urumva rero nicyo kiri kubagora, ariko ni nayo mpamvu ntabwo bahita baharezimira icyarimwe. Niyo mpamvu habaho kuba hari uduce bari butakaze, noneho bamara gushyira ku murongo ako gace n'ubundi gasa nk'akugarijwe, bagahita bakoramo izindi deployment zikajya no kwataka mu tundi duce. Gutyo nibwo buryo bakoresha, ni nako bari gukora, njye niko ndi kubibona. Yego, kubirebana n'abatizedi kuza bo kuva baza n'ihigiki bahinduye ko tuzi ko Tanzania ari igisirikare gifite imbaraga, ni nk'iyo mpamvu watubwira kuri ubu yaba yaratumye umusaruro wa TPDF utagaragara, kuko kugeza ubu navuga ko nta musaruro uraboneka, baba barahinduye ku mirongo y'imbere? Oya, umusaruro warabonetse, kuko impamvu wabonetse ntago aba FDNB na FARDC bari burwanira misi ingana kuriya mu Minembwe. Umusaruro warabonetse kuko aba TPDF baje nabazwiho kurashisha izino mbunda za ratirare, ariko nta gace barigarurira ngo bongere bagasubize mu maboko ya guverinoma. Ntabwo bafashe, ariko wabonye ko mu Minembwe babajagaraje bagafata uduce tumwe na tumwe, barabibonye. Yego. Ubwo rero urumva kuba uramutse uvuze ngo nta kintu bakoze, ubu kubona n'ubu mujyi wa Uvira bakina urimo runaka ko ari nabo bari kuwurinda kugeza ubu, ni imbaraga zikomeye zabo bari kwigaragaza nyine. Impamvu AFC yatakaje abasirikare ndetse hagapfanwa n'umusirikare ukomeye ni TPDF, utagira ngo wenda ni FARDC. Ni imbaraga zikomeye aba TPDF bakoresheje muri biriya bice bya Minembwe. Buriya ushobora kuba uzi ko urugamba rwaberaga mu Minembwe rwari rworoshye, rwari rukomeye. Urugamba rwaheraga mu gitondo cya kare rukarinda rumara umunsi wose rubaho, abasirikare benshi barahapfiriye. Utagira ngo wenda ni ibintu byari byoroshye, utagira ngo AFC kugira ngo irezime runo rugamba. Ubu ngubu iyo AFC itagera muri biriya bice MNDP twirwaneho, iba yarasibanganye, nta nubwo baba bakiwe maginga. Ariko baragiye barezima ubwo bwinshi bw'abasirikare, bafite ubwenge, bafite kurashisha imbunda ziremereye, kugabisha ibitero bikomeye. Kuko ibaze kuba bafite amaratirare na drone ziyobora ayo maratirare, ikompora ryaraswaga bitewe n'aho drone yaberetse. Urumva iyo koranabuhanga ryakozwe. Yego. Rwari urugamba rukomeye cyane, rwashigeshe byinshi. Ugeze nko ku dusozi bagenda bakubitaho ayo makompora, habaye tukutuku, uri kubyumva? Barakuye wagira ngo nta cyatsi kigeze kihamera bitewe n'ayo mabombe. Wagiye urebye amazu yasenyutse, nibyo byaguha ko urugamba rwabaye urugamba. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaho, ubwo ukomeze dushakire n'andi makuru ugenda tugezeho n'izindi update. Yego, namwe reka tubashimire bwana munyamakuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri imwe Rudende bashyikiriza makuru atosuye barabana n'umutekano, politiki, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane aho dukurikiye bwa mbere. Cyonde sabone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.